Tāle whalawa malo le soifua usi mai whaafafonga I talafo o le video Samoa. Mai Pakistan ma initia wo o aturawa I se tūranga rei le vao initia ma Pakistan o na o so whainga ua whai ai tū umai rua talo na tūra I mai le whaalawelawe na tūputaruai maariri wai tūrisi ma tangata tāwhawhao I Kashmir. O le whaamtaranga ia initia o tā uai o la lato o whainga na taula isa o lawa I no fuanga e talitonwina o whaamautua I le au whaatupu whaalawelawe. Whai mai le militeri a Pakistan e to o toru sputasi tangata wa maririu I oso whainga initia a e to o se fururua tangata initia wa maririu I le tari atu a Pakistan ia lato fo I oso whainga. O fola fo I le minista o le puipuinga a Pakistan o le aanga ia lato oso whainga na o no fuanga tau militeri a initia. Wa tā ua CNN o le toa tele o initia e le talitonunga Hindu a o le mausalemi e toa telea I Pakistan mai tau whai iai umala ia I Kashmir ma o tele fo I temi wa whetaua iai o na o lea lava o ngā ele. Pau le tūlanga o manino mai le tali o Pakistan o le a le tu mamai na fo I oso whainga initia ma o le a tali atu iai. I saina ma Lucia wa taunu le taitai o saina o Xi Jinping I Moscow. I Lucia mo lana malanga e wha aso o le a awa iai le whainunga ino le marusa furu tausanga talo na manu mano vai ngā auso o whaatasi I le tawarona rua le rangi na whaato ina loai le Nazi sa siamani. O le awa iai o Xi Jinping I le malanga le ai Lucia wairo ai le tutu whaatasi o ia tunu e rua e meise sa whaamaonia I whaamataranga a Putin sa whai e le vestar waina ia tā wai o Xi Jinping o lana mano whaarorongia au tūrea I ia sauninga. I se pepa o whaamataranga fo I mare taitai o saina wa ia tā wai o Lucia masaina o ni tua oi no fo le lei ma ele leila la whai ngā wō ma o le a ngā rurue whaatasi foi. O isi taitai o ro awa iai sauninga ia a Lucia e au fiei presidente o Brazil, o Vietnam, ma Belarus. O fola ai fo I Vladimir Putin, aso e todu le a malolo ai whetawinga I Kiev, e ui o ro te te iei le taitai o Ukraine, o Vladimir Zelensky. I le Vaticano, o le aso lanu riuli na ruane mai le Sistine Chapel, I le Vaticano le olo o whataunu wai le potopotonga o kātinale e whaiara whiriwhiringa mo le isi taitai o le Ekarisia Katoriko I le Rarolangi. O le winga o le aso lanu riuli e whaero ai e le imaua se marienga au tasi I le sa iringa o le pope. E whaita wafe tangata na potopoto I St. Peter's Square e whaataria le iunga o le whainga palota mua whai mai e tolu I tūrana whaatino ai. O lona winga lao le a whaia se malolonga a le se lau tolu se furu tolu o kātinale o lo awai ma to e whaawa wai whaataranonga I le aso a tai ao. E le whaatangaina o na whesota I ane nisi o kātinale I e se lau tolu se furu tolu I nisi I whafo mai o le Vaticano se I vanga na lava ua whiriwhiria se pope fau. O le ailoa ua mautinoa lea whiriwhiringa pe awa ia le aso lanu pae ua e mai le Vaticano. E le Pasifika, o le whaarurunga tau leo New Zealand o le komesina foidea o Richard Chalmers wa ia whaamautinoa I taitai o leo a fiti ma Samoa o loo lātou lango tupea mō lātou a o whenga yeima ma tā upu tau whala au I a tunu. Tā ua le Radio New Zealand sa asia le komesina a tunu e rua I le vai aso tanua I ma whaatara noa I le mata upu lea e winga I whala au whaasaina o lona whea vea ina e maise o matafa yoi a le tiute ma ofisa sue I whainga rea mio tonu e tūrai mai. Ai roa komisina o le Pacific Detector Dog Program, le PDDP, e nau ia whaawau pea, ma e maua lunga le tūranga o iei lea por kalame le rarangi, o whaaruai le rata I le 3.5 miliona a le malo New Zealand. O whaero fo I se so upo lea por kalame, wa lama whaai ule vanga mua, pe tai ro tala noa nei le matanga ruenga le vai whafo New Zealand, ma leo, mo leisi vaenga I se so wai. O whaero fo I le ripoti ro iei sa tini su e New Zealand, o loo I fiti, e whaia tore ninga mo leo a lea tunu, a lo iei fo I sui o le matanga ruenga I ofisa o leo I suva, ma pia, o loo ngāri rua I leo ina o whaamataranga, ma lona whaasoso ina. Tara muni mai Kiripati, e le imaua lava se tonu I se tasi o mata upu o wha umi te tonu o Kiripati ne o mai le temi neoro o tau fia I pia se tasi o wha masino mai le mafu tatu I lona ainga.
O le tangata Australia, David Lamborn, o se whaamasino o le whaamasinonga mawarunga I Kiripati, pei taina ave sea mai le malo I le lua afe lua, o na whai mai le whai ngā malo a Kiripati le taimirea, ua whai alama ma le mautinoa e Lamborn, whai unga le whaamasino rea I se tasi mata upu e au fia I lātou. Le ngata I leo ta ua o le toa rua o le whaamasino, na ave le taimirea mataitai o le itua ngai a Kiripati. O le whaamasino la sa wha fwoi mai Australia malo au mawai pea ina ua au ave sea mai malo na ainga mo le tausanga atoa. O le vasa nei la ua mawai li poti ua whaase e atu le mata upu I le whaamasinonga mawarunga ma ua whaataria nei la sona taunu unga. Tara nara Radio Samoa mo le nei fo yaso manuia ngā ruenga o whenga iai. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wafa taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau roa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 fafa, pe emaili le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se ainga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le ainga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Party rock. Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this. Hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fachi famai o. Oliva una tata amase solo llevado. Tasila ba ole mate ile me u fo mai ya. Ulupe ole fanwa u fia ai ya. Wa wala ilo tonanga
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Some things excessive. Even if I need it, the best say New Zealand. Woman who know what it can be, I get some. Well, man, you make a way, I'm New Zealand. Some things excessive. Even if I need it, the best say New Zealand. Woman who know what it can be, I get some. Well, man, you make a way, I'm New Zealand. If I met someone like for a simple secure, if I need it, I'm killing. Samoa, oh my, I know. If for a simple secure, if I need it, I'm killing. Samoa, oh my, I know. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Wafuri oe nue, nue nupa
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capella I love you. Faccio lungo mai, ma non so che fai, mi fa male screen. Fammi con mai sono non tingo, e passa con le spine. Le l'oma tua, ma le gioia in acqua, e poi va, e ho messo. Le cavo che le olenghe, ai io sono tua, ma non lo ina. So amore, balla lei due, anda male mai, come cai. E le vai a, ma non si ha, e ho poi le fa, balla lei due, anda male mai.
shuffling, shuffling. DJ. DJ.
shuffling, shuffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I sold 2008, you sold 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get it now. Gotta get, gotta get, gotta get, gotta get. You are the emperor of my eye. You are the river flows by and by. You are the street light, takes a shadow of mine. Smelling of the breakfast in the morning time, catching my feelings deep inside. Like you, baby, having a lot of smile. You are the only one in my life. Be with me to the end of time. Baby, it's mine. I see the tears falling from your eyes, like the rain fall from the sky. Please come inside and close the door behind. Lay your troubles on my shoulder, put your worry in my pocket. Trust me, honey, the one and only lover. Come on inside, I want you to stay. I can wipe your tears away. We'll be okay. Highest mountain hard to climb, just a star far from the sky. Like the honey raining in my mind. I can give you everything, my life, my heart, my family. Oh, darling, will you make me please? Come on inside, I want you to stay. I can wipe your tears away. We'll be okay. Every day I'm shuffling, shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Suma ea, pina ngalo, ia avea oimo. Ole mawai, sa umo ile po.
shuffling, shuffling. Let's go. Take this, hey. 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 Let's go. Take this. Maaina o tutono lepa Sungaiwa o maosinea Te ifo itama boloa A o tutuo la tota tolua Lea iso fa aloha Aiwa ifosi fo I ile masu Ai lae su e oe lo tonua Ai ua fai una ale lo o matu Wa e siva mai I beselea Wa e siva mai I beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa I le tino Wa e siva mai I beselea Wa e siva mai I beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa I le tino Ngalo o siya fana Ai ua malo le tupunanga Makuwa melele ileko Le ai lava masumalo Ba ai ifaina la o mai usime Ele ai lava masopea Wape I lava na o ele siva Fo ile fale fafua ile toya Wa e siva mai I beselea Wa e siva mai I beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Sa ona e pa I le tino Wa e siva mai I beselea Wa e siva mai I beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Sa ona e pa I le tino Maaina o tutono lepa Sungaiwa o maosinea Te ifo itama boloa A o tutuo la tota tolua Lea iso fa aloha Aiwa ifosi fo I ile masu Ai lae su e oe lo tonua Ai ua fai una ale lo o matu Wa e siva mai I beselea Wa e siva mai I beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa I le tino Wa e siva mai I beselea Wa e siva mai I beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Ai sa ona e pa I le tino
awe chele fiara ai Singalu ona frafua ai ua le fafachi mai Sunga ea Jugulo chau favalea Wauma surola ai noa masua lufa Oh, inga machenga cha Be o seu roxa Ete file mu mai a o inga sunga e fiai Telefone, o lau chali e telefone. Pei chau se tengacha e o la fua ai ua uti. Ai ona o lo matua a o shunga e momo. Mana tua ele tu maule malusi Sunga ea Jugulo chau favalea Wauma surokuola Ai noa masua lufra Machenga cha Be o seu roxa Ete file mu mai a o inga sunga e fiai Shalo shalo wale chau olo manao o icha o shifa a chau chalo silia I o shea o au e ui na o shau mamao o ele pasi o le paveau Sunga ea Jugulo chau favalea Wauma surokuola Ai
e amana ia ina e ai se a ea ua mafua i e sili e a turisi Usolela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai pe fa'a pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai hangi mai se matangi se momoli atu ai Samoa Patalasi Hangi mai se matangi Le momoli atuai Lo ua lo faila Samoa Patalasi E ale nā angi mai se matangi se momoli atuai o ua lofa i a te oe la Samoa Patalasi pangalea E leise matangi ua lelea mai na o ti munga ma le mase se e ma le pisi o le awala. Ai whabalole o le sai le whaafonga tāpua i le atunu, alo fo i le tauatai i tiuta ma Faiva alo Filiba. Sa ngā pati ai le so ala lea, ua ngā Gagaifo o Faiva mamalu. Alo le ngā lulue, alo fo i le whaatotoa i le nei aso, e ui na whainga tāfo i le talo le tau o loo iai le teimi le nei. Le awatai tutusa ma le talo le tau, mai Samoa, ia a o le lava i aso sa au iai i le atunu pele. Oka, le matango fio le tala le tau sa iai. Nau no walwese hao, alwese lo fo i male tau matango fio iai. Le lo lapo le ale mene na tupu ai kaumuri muri mai le kau ia kia. A le la ua tibu i le nei fo i aso ma le nei a fia fa malo i le ngā lulue le tātou. Tunu e pule le atua. Ja, o ana fōwhanga na. E lo aina ma mana o ngā ruenga le atua. Ma le sili ese. O le teimi ua timu, o le teimi ua malulu, o le teimi fo i o le mawhana whana, ma le sulo le la. Ia, o mea whaala nā tūrana nā. E le pule his tangata. Ai whamalo, e on sai, i tiute ma Faiva, sa whenga iai ma le atunuu, i le nei aso. Po Faiva e whai i le ngā taifale. O Faiva fo'i e whai i le vātetea. Ia, po Faiva le tua vao ma le tua sivi. Ia, o whaasonga nā o le atunu. Alo le ngā lue, whaatalo fai ta mamti nā mātua le atunu, whapea fo'i. Ia le au whai ngā ruenga tutofi le tua, le vāna nofo le tātou tāwhtolo, pa ia ma mamalu. Wha le malo, pa ia fo'i wha le hanga nuu. Ia, ia maulunga se vi ingo le tua. Ia ana au ona tutofi fata fai taulanga e fia. Fatalo fai ate oe pe a fai oe lunga le ala tele le teimi le neiba e whaalonga longa mai. Awe ke kaukuli moe lunga le awala. Ioe. Ke ia le pāole o lo mua uru fo le feuri. Ai pā ma le maluma le poneti i tua i le pambarista vane le lupa. Ia o le tala le nā mātala, wha le tonu le talo le tau. Ia, whapena fo i ona sila tutoa. E le distance o lau ta'avale, ma le ta'avale le luma. Ma ai le sao whatulanga ina i lunga le ana. Tele, ma usi tai i tula whono o le awala. Ia. Wha moe, ia, o lo manuia le whaafonga mai hana i tamam, tina mātua i le ngata fo i whale o ta ngata mātutua. Mauta ngase
o lo whata o tolia ai fo e le tōtele. Ia wea whata lo whatu le ia taua. Savea se yuli Mulitalo Al Harrington Tumanavau Lavea ia te oe de dei. Aso tofi o le whaatawhiti o le tele o ngā ruenga a le atunu o le aso valu o me lua whelua sifuru male lima o leo o toi 3 minute o na tā leo le itu la e 5. Whai a si pisi o le awana. Le ala whale nā o whaatua iai. Ia o na taunu umai le tātou ofisa whaasalau. Ai le tala mali. Pea no whai atu le lava yaso e eise teimi. O na maua leo se fsota inga ma le fionga le tiktai au le ka le sia Samoa so fitu tuto tas le sistak le fionga ya alai moana Pastor Willie Papu oka se mata ngofie o le felo inga ya ma le fionga le tiktai o le ka le sia so fitu tuto tasi ele lalo langi atoa. O le auto mai mua ma sila i le aso te hao. Ia ma se vaenga o le hawha. Aua watu i le aso tō nai. Ona o le tā ua ia. O lea talandoanga. O wā o tele ia whaasa launga. Ia mamata upu o loo lea i lunga. O penga ta whailangi. Ia whapena fōi o tala au mai le televisa le leitio ma tustusinga e whai newspaper. E whaatatau ai le tua inga, leanga, whaasanga, e le teitai o le kalesia, whapena fōi, o ana pisinisi o ana atinae, ma le vā, ma le Samoa National Provident Fund po o le whaapatunga tupe, o le nupi wha le hatunu. Wai ia i solo le tele o tangata amata mea tu le epa malimongi mo i latu umo le chapipi. Ile ngā luenga, ale fionga le tei fono, le sunga ya pali i panoa ta vita moana. Ai ile mawhilo inga le taunu atu Samoa, ma le sifo i vaenga o le talanoanga, i lunga o le tātou polokalame o le tano ava ma le Gagaifo Faiva. Ngā sauno o sao ile sunga i pali. Le ai se fe au o se tangata, masana ai a te tau, e talanoa malotea i fua ma ta upu, e winga le vā, o no ngā tupe o pisinisi, o company o atinae, i le vā o le nupi whā, male a fionga le teitai, male e kalesia, ale aso fitu tuto tasi Samoa po le sistak, la e whea tuai, i le meo le wha i tete, i le meo le wha longolongo i tala whea va, i le wha vaia, lea la, ua tali mai le fionga le teitai, usi le leilau mai moa malau, mata malau wha fonga, i le aso a tai ao, ma le vaenga lona lua, o le au tau whaafonga ma sila iai. E le tānoa ava i le aso tō nai. E se le mātango fie, tāpua i fo i le fionga le teitei fono, a le fono fau tua mamalua Samoa, le fionga le tofilau. Tō li i a tofilau te standing, i le mōli mauai, i lea fo i talanoanga, ma lea fo i whilo inga. Sa au manatu. E le fia tali mai le whaiwhea. O la eta atia pe le komiti whafoe. Ai, i lona talitonunga ina ua maa whasoa. O ia whaaftei ai le avanoa. E re se e mai ai i lunga o se fola maua lunga. I la polokalambe le siu fongo Samoa. Ia ai mai se le Gagaifo Faiva ma le tano ava. Se i au maia le pitola au ale kalesia. Ma le mafuanga na whai e fo i malana fo ai. Ia mai so la siri sa o lawa le toina. Vai atu o na taulangi mo na mamalu wha le tua. Ilo la vama tui lepa. Ai tala le toina. Vai. Na tūlai mai fo i tui lepa la tau i le tofi. Tele na lango iai. Na o fo i na whailu na whale sai siusenga. Ave fo i lana mea lofa iai. O fo i le teimi na whai ai isi ngā luenga. Lea pe ona tūlai mai ai ia le no whanga tu tonu i petesa. Tele le vesosani. Sosoni atu i le tūlango le misela, ma ngā luenga le lei e whātino, e le malo, i le nā waitau o tulepa. O upu iana la lafo e tulepa, o le lauina o lona pepelo, lauina o le whaimea pio pio, whapena fo i ma le
loto whaapito, whai me whaapito, o le whaiwhi au. E le saunanga le nā. O tangata uma was whai e le ti Apollo. Aso whai no lao e ki Apollo. Na pau nā me saurungutu o tangata, wa ki Apollo, e ua maua i le mea le nā o le mea le wha meo, ma le mea pe ua ai u fo le le ina ua ofisilingia fo i anei le mata upu. O le ale ma fo angana whai e le fo ai. O le lua se lau afe, o le ave afia me mla na vaenga. Ai ave i ala auli le mari atoa, ma le toa lua se furu lai ai. Usi le lein mai mua ma le wha fonga le aso ata iau. Wha ape na fo i ma le asto nai. Se i tala pipi le fionga i le teitai a wao le kalesia sistak. Le fionga i a lai moana, Pastor Willie Pampu. Yo, ta ua le na. Langa o le ua wha alongo longo umatangata. Na o tala lava e momori le ea. Ase i au mai le pito la au o le kalesia. Na wasinia fo i le fionga i le teitai. I nei i wha amatalanga o lo liki mai i tua. Mai le whaiwhau. Na o toa tuose me. E so se e kalesia e ei tangata le lei ma tangata wha le lei. Na no mai le lotu. A o loto ua matuati a poloa. E re tau so e mamao fo la tangata e wha masua mai e i whafo e amaliki mai e i nisi o wha matalanga. Wha sanga lava i le tau wha leanga i le kalesia. A leo le nāfoi, e ei nisi o le au whainga luenga le nupi wha. Leo wa ave i ai, ia le susu e ngā le fionga, i teitei whono, le sunga le pari i panoa ta vita moala. Po ai la tangata mai kumara au ki Apollo le tono le nupi wha. Leo olo avea wha mtalanga i tua. Ai avea i teitei o le tua ngai. Nga e utou sisile, ia lea la. Wa i lima o lo ia. Ia le mata upule na. A defamation suit. Ngai vai le ia i wharenga ina o le kale simonon teitai. O ai la leo le apa i ai le mamafo le ulu o le samala. Ia le na. Ka malo whaftai atu i le ftelenga ia se manu po le to whafo ia fonga mua. Francis Ioane. Ma le au nanga ma le tautua e le nefo i aso. Ia, o le nā uanga i atu, whamu moe, saunga le mū, tau nuu fo i manuanwia, i maonta malawa. Ia, masaili ili manosi, ia, wa fo i le tau wanunga o ngā ruenga i le haso a tai au. Ai kako ke whaiwhai mea whapena se i o fo i le hasto na. Ia, le lei. Lima minuta wa te ai lei tu la lima. Se bela whafonga o tātou tala i vai whanua. Tala whalawa malo le soifua o si mai le whaafafonga i talafo o le video Samoa. Mai Pakistan ma initia wo o aturawa i se tūranga rei le wao initia ma Pakistan o na o so whainga ua whai ai tū umai lua talo na tūra i mai le whaalawelawe na tūpu taruai maariri wai tūrisi ma tangata tāwhawhao i Kashmir. O le whaamtaranga ia initia ua tā uai o la lato o whainga na taula i sao lawa i no fuanga e talitonuina lo o whaamautua i le au whaatupu whaalawelawe. Whai mai le militeri a Pakistan e to o toru sputasi tangata ua maririu i oso whai ngā initia a e to o se fururua tangata initia ua maririu i le tari atu a Pakistan i a lato fo i oso whai ngā. O fola fo i le minista o le pui ngā Pakistan o le a ngā i a lato oso whai ngā na o no fuanga tau militeri a initia. Wa tā ua le CNN o le toa tele o initia e le talitonunga Hindu a o le mausalemi e toa telea i Pakistan mai tau whai ai umala ia i Kashmir ma o tele fo i temi wo whetaua iai o no lea lava o ngā ele. Pau le tūlanga o manino mai le tali a Pakistan o le a le tu mamai na fo i oso whai ngā initia ma o le a tali atu iai. I saina ma Lucia wa taunu le taitai o saina o Xi Jinping i Moscow
I Lucia mo lana malanga e wha aso, o le a awa iai le whainunga ino le marusa furu tausanga, talo na manu vai ngā auso o whaatasi, i le tawarona rua o le rangi na whaato ina loai, le Nazi sa siamani. O le awa iai o Xi Jinping i le malanga le ai Lucia, wairo ai le tutu whaatasi o ia atunu e lua, e meise sa whaamaonia i whaamataranga a Putin, sa whaia le vestar waina i a tā uai, o Xi Jinping o lana mano whaarorongia au tūrea i ia sauninga. I se pepa o whaamataranga fo i mare taitai o saina, wa i tā uai o Lucia masaina, o ni tua oi no fole lei, ma ele leila la whai ngā wō, ma o le a ngā rurue whaatasi foi. O isi taitai o awa iai sauninga ia, a Lucia, e au fiei presidente o Brazil, o Vietnam, ma Belarus. O fola ai fo i e Vladimir Putin, aso e todwa le a malolo ai winga i Kiev, e ui o te te iei le taitai o Ukraine, o Volodymyr Zelensky. I le Vaticano, o le aso lanu riuli na luane mai le Sistine Chapel, i le Vaticano le olo o whataunu wai le potopotonga o Kātinale, e whaia le whiriwhiringa mo le isi taitai o le Ekarisia Katoriko i le Larolangi. O le winga o le aso lanu riuli e whaero ai, e le imaua se marienga au tasi i le sa ilinga o le pope. E whaita wafe tangata na potopoto i St. Peter's Square, e whaataria le i unga o le whainga palota mua, whai mai e tolu i tūrana whaatino ai. O lona winga lao le a whaia se malolonga a le se lau tolu se furu tolu o Kātinale o loo awai ma to e whaawa wai whaataranonga i le aso a tai ao. E le whaatangaina o na whesota i ane nisi o Kātinale i e se lau tolu se furu tolu i nisi i whafo mai o le Vaticano se i vanga na lava ua whiriwhiria se pope fau. O le ailoa ua mautinoa lea whiriwhiringa pe awa ia le aso lanu pae ua ruae mai le Vaticano. E le Pasifika, o le whaarurunga tau leo o New Zealand o le komesina foidea o Richard Chalmers, wa ia whaamautinoa i taitai o leo a Whitima Samoa, o loo lātou lango tupea mō lātou, a o whenga ieima ma tā upu tau whala au i a tunu. Tā ua Radio New Zealand sa asia le komesina a tunu e lua, i le vai aso tarua i ma whaatara noa i le mata upu lea, e winga i whala au whaasaina, o lona whea vea ina e maise o matawha ioi, a le tiute ma ofisa sue i whainga rea mio tonu e tūrei mai. Ai roa komisina o le Pacific Detector Dog Program, le PDDP, e nau ia whaawau pea, ma e maua lunga le tūranga o iei lea por kalame le rangi, o whaaruai le rata i le 3.5 miliona a le malo New Zealand. O whaero fo i se so upo lea por kalame, wa lama whaai ule vanga mua, pei tai ro tala noa nei le matanga ruenga le vai Papua New Zealand, ma leo mo leisi vai ngai se so wai. O whaero fo i le ripoti ro iei sa tini su e New Zealand, o lo i fiti, e whaia tore ninga mo leo lea tunu, a lo iei fo i sui o le matanga ruenga i ofisa o leo i suva, ma pia, o lo ngāru rua i lea o ina o whamataranga, ma lona whaasoso ina. Tara muni mai Kiripati, e le imaua lava se tonu i se tasi o mata upu o wha umi te tonu o Kiripati le o mai le temi nei o tau fia i pia se tasi o wha masino mai le mafu tatu i lona ainga. O le tangata Australia, David Lamborn, o se wha masino o le wha masino ngā mawarunga i Kiripati, pei taina ave sea mai le malo i le lua afe lua, o na whai mai le whai ngā malo a Kiripati i le taimi rea, o whai alava ma le mautinoa e Lamborn, wha ai unga le wha masino rea i se tasi mata upu e au fia i lātou. Le ngata i leo ta ua o le toa rua o le wha masino, na ave i le taimi rea mata i tai o le tua ngai a Kiripati. O le whamasino la sa wha fo i mai Australia, malo au maua i pea, ina au ave sea mai malona ainga mo le tausanga atoa. O le vaso nei la ua maua i li poti, o wha se e atu le mata upu i le whamasinonga mawarunga, ma ua wha taria nei la sona taunu unga. Tara nara Radio Samoa mo le nei fo yaso, manuia ngā ruenga o whenga iai. Silimo i tu, amo. C'è sciuga, c'è scialle, Faiva alle lei nandea. C'è sciuga, c'è scialle, DJ, Faiva alle lei nandea. So we are. Aile tala no po shefe o nei aluloa. Ama ole olangane, leila
E ole nā whawhiwhianga so I whiwhilau I tā walunga atu ai mā tātou talafou I vai whanua ma le Pasifika. Ia whapena fo I tala mai au se tālia. Na awina atu ia te oe ele sui ele Radio Samoa mai Australia Miriam Pomare. Ma o sisi whapoponga I le tā walunga o le asuan tai au. A leo whatasi mai I ole tamai tai o ati mai le tātou whale tā valele Henderson Cars e peo na māsan iai. Ia fiafi o le whaatawhiti o ngā ruenga o aso tofi o vai a steitasi. Ia, maria nganga whaalalo e whaatalo whaatuai. Ati ma lole ngā lue whaatai foi. Mo le teimi ua whaavanoa mai. Ia, e whai ei foi se tā talatalanga. A se I whaafonga le atu nuu. I le au auranga ma le tautua le Henderson Cars. Talo whalava, ma lole soifua manuia. Ia malo soifua sa vea, ia. Ange mawhi e te elo whapeona whawhi ina tāpo kalame mahasani I asa umalava. Ia malo sei fua malo ngā lue ia wawa ai e te fo I le tau o peo whaale tonu mai fo I le tau le nei afi au tu mau pele alu fo le tua ka te tātou. Ia masalo lo manuia le nai tua sa to ofisa. Io e alo whapena na manuia ia le tātou au whainga alwenga. Ia e mai se fo Ia le amutanga mai lava le taeau, ia I lātou na tamua le taeau. Ia se io o mai fo I le nei teimi o leo o tā mā futai. Ia e sa o le nei oi, wha le tōru lava le talo le tau. E le ngata lai tibunga, ai o le poloka ato ai o mga ala SS. E a le aso le nei, ia manai nisi vo tangata sanga I atu ma au tō talanoa. Ia whataila mo man whasili ia o le statori posi atuan nei le tato ofisa nei I o le safa atino ai ia nisi fo I o sign up fo ele malo le tunu lunga nei o kilani ia o na isi fo I o tato application ma tato talasanga tatu ina mai I lunga tato Facebook ia o lo ngalulu e nisi o le tato ofisa ia e wha uma o na lātu te tonu, ia e le whapuni e tato ofisa nei le tūlai onu. Ia o le pisi māsani lava le Henderson Kāsia so uma lava, ia o tato a inga fui o lo whapeo nanga e mei e apalai ni ala te tāwale, ia whiololo foi nei walk in le nei aso, ia ai ono le leanga le tau, ia le sa o nei e le to tele lava nei tangata sa whapeo na walk in mai. O na o le tau leanga ma le tau. Ia ai o nisi o tato ainga lunga ne o kilani le sa whaatino ala to sign up. Ia ma tato tarasanga fui sa tuina mai a ne tai au. Ma nei leo li o lo ngā lue i miso o le staff e wha uma o na lasa e le tapunia tato ofisa nei. Malo whaatai. Ia o mana tu foi a tibunga loa. Ia, e tangata e awhi atu, e tangata e atu e wa il tāwa le au is tangata e atu lai la lafi e le timu. Wa pia lai e reo aku e wa i kāwa le le lo. Walfi a sua se me mapu, ima malu ai ona ua ma losi timunga. Lo wha wau pia ia le porokalame le nā le talia ina o stangata foi le whainga ruenga full time and whauna ratu so swani wha malosi ele application al tangata lo ola le benefiti o sa ole nā Ia sa o le sabea ia o le ala besta malosi ele tūlanga nā o le full time o le tangata le benefiti pe o po tatu tamama tinama tua fo ele pensiona ia e tā ua lava le su e mai o le tangata fo ele full time ele o se tangata part-time, po se tangata casual, o le full-time e mana o mia, e sau e sapola o application. A le tūlanga I le saavale, tangata e alu e saavale ma le peimeni, ia e tongi lava e oele te benefiti. E pe o le toatele lava o tato ainga I o lo whaapea ona ola le benefiti. Ia pato o requirements na e mana o mia mai e le finance, ia e approve ai lau tausanga, ia pea e susua mai maau mai lau full time, ia e sau sapo lau application, ia o tūlanga le back credit, ia le fuitalia le Henderson Cars le back credit, ia e depend fo ilunga le tūlanga o le situation o lo ia le finance, ia ma le profile fo ia le tangata le anga le ingoa,
ia o le tato trade-in, ia o le fo i talia le Henderson Cars le trade-in, o le mawhai o na trade-in mai lau tā vale. E tu sa lava po lai tongi lau tā vale. E tu sa lava po lai finance, o lai lava tongi. E le I uma o na tongi le tā vale. Ia o le lava talia le Henderson Cars le trade-in. A whai atu ai se seo tā vale folk. Ia o nei tūlanga na e whailoa tu le malo le tunu. Ia o le talia lau Henderson Cars. Ia whaatase malai sene. Ia o le talia le Henderson Cars. Ia lai sene se tu ai ngā lai sene lava. Ia e au fia I malai sene fu ila tātou Samoa. Le mai le aki ia o le whaatanga. O na apalai e tāwale. Ia whaatase mai passport. A le ai se lai sene ai e mawhai o na apalai lo passport. Ia o nei vaina tā wena a whamanatu atu le malo le tunuu. E le ia fio mai e apalai ni tāwale I le kasa ofisa nei. Ia, malo whaftai, ia le I te ue si vanga e pa uia te au, ia, e mana e fwoi le mele tā telefoni. Ia, ma le tā tuatusi e whamanatu pēr I le atunu. Ai le whao mai ne tapo kalami mori sa vea te whamanatu atu le tunuu ia le cashback ma le referral. Lo te tele lava ni sa la tunuu lo whapenu silingia. Ia o le maua ta so cashback ma referral e depend lava le cashback I le taavale o lo whapenu apala I le customer. Ia o tato cashback e amata me le awhitala nga ilunga. Ia whaatase ma referral. Po se tangata fo ile te tanga e te referee na mai I le tato officer. Ia e mawe o ile referral e awhitala. Ia o le whaatase ma le mato finance. Ia o le mato finance. O lo I le mato option 2. O le mato option 2 le nā whaonga le mato wai finance. Ia e su e sa avale sa le leanga le ingoa. A whai lava o lo e mana o mia lava sa avale. A nei tu sila fia e leanga lo ingoa. Ia o lo I le mato option 2. Ia po le mato finance. Ia le mato finance le nā susoani. Ia te oi ia e su e sa avale. Ia o ai lava o lo fia mana o mia se susoani. Ia e sa ili so ta avale po so sa fo imolo a inga mo o malito o lua mafana ia vala au mai o afi le numero bilifua o le oval selau fitu sa sasi ia e maua lava o I mai leiva tai au se I pa ele ono la fiafi ia ai o lo ia lava le maso staff po le mato sa le fenga wenga mai le ono la fiafi I le sutasi le po so e te le lava taimile mo o le whaingaluenga ia e mau so taimile po ia e mawhai lava na whailau apalai le taimile le po se ia pa I sfutasi le po ia ma le maso address o tasi bafa Kevin Drive ia e te susa o mai lava I le maso officer nei e whai e lau apalai ia po o lunga fo le maso Facebook page ia na o loo alu I le Henderson Cars ia e te email ma le maso messenger ia e whai e lau apalai whatai tele lava sa vea mo le avanoa ia te whiloa I fula sa tai au sa pokalame maafani Ia, mahalo whaftai mo le tā talanoanga fo I male whaalawi loa fo I o le tautua ma le aulanga le Henderson Cars amruia tele ia le Gagaifo Faiva I le nei fo ia fiafi tā whiloa I le asoa tai au e whaasoi fo ia mo le tim nei ia whaasoi fo sa vea ma mia tele la fiate lo whaatu o le whaatu whaasoi fo ia Ati mo le tātou whale tā vale le Henderson Cars e te maua I le tuatu si se lau iwa sfumat wha Cavendish Drive Papa Toitoe I Manukau. A leo le nāwala au le lātou telefonia le se togi o Valselau. Fitu tastasi, o Valselau, fitu tastasi. Ia, whatalo whatu ia I lātou, I lungo le ala tele. Na ua nganga I fōk tō Faiva ma namba fo I ngā ruenga. Ma lōna ngā lue ma lava papale ma lōna sa I lungo le awala. Ia le whaingo fi, wa o ke mingi I ku o ma le whewhe e riska ngaka ma le whaari I wawe e fo leo le ingi pusa o ngosai. Ua fi o le whale. Ia ai o na sa I mai pia. Sa I mai pia I lungo le ala tele. Tā te o lawe moboli oe. Ia ma wha akaku oe I lungo le awala. Ma wha fia ia te oe I lungo le awala.
ina ia awane e tautuli moe. Whaatalofa I lunga o le tātou Facebook page ale Radio Samoa, ia me se fo I nganga I fo Faiva, I la tau o lo o mafuta mai ai, ia me se fo I la tau I lunga o le tātou YouTube channel, whawhitai a mosa, ngā lole soi fo ria, whapena fo le tamai tai o Sunshine, o le uso ia mulitalo New Zealand opa au e lua, whawhitai le mafuta mai, whawhawina tāni elu mai papa toi toi. Ia whapea fo I e seta tango moa, talofa e seta, lole soi fo ria, ne fo e fiafi, o whaimala, Potoa, watching you from San Jose in the United States. Alo, wha uma, o whau uma seve, talo whalava ropeta per solo, ai lesi lea. Ia ua wha ia leo ai, a wika leo whai, ropeta per solo. Aleha. O Mareko Yoasa, talo whalava, ia whape fo sinapi whaui, ia o le uso ia wila tia. Alo le soifo manuia, nei fo e fiafi lena taula papa a melia wha moana, whatalo whai le whailau tusi, le au tusi mai le loi Wellington, e malo soifo a melia. Whatalo whatu lau fiong fotino, leo ngā upu tomuli. Watching you from Brisbane, Australia, the weather is very beautiful, and it is 16 minutes after 3. Ya lela wa luas full minuta wa te aile tu lai lima, ile afi nei. O Twisty, ya malo Twisty. Alex Petero, talafalava malo le soifum ria, auto umalava. Please share our program. Le fai ungol nei vai aso, ya o le aso tina, tina o le lalulangi atoa, ai moise tina o Samoa. Le alalo o fai le tātou tauwanga, fai le mo tau le whanau. O le tauwanga le Radio Samoa mo le nei tausanga, e wha pealo na wha autuina, e sa o le lei mama. Tamaiti, ya, po e maila ile se video mama, ya, a o ia fautua ina le tupulanga. Fautuanga la e mawhai ona whapea. Whamua le atua I so se mea e te whaia. Lua, ia maupea le awa ma le whaaloalo I so se tangata. Aua e te nau tele I lau telefoni. Whai ma wha malo lolo ma whau. Tō anga e tatalo e fōa I mai ai le poto. Po le a lava le fautuanga, po o le ote fō I lautina. A kango e wha ka. La ia le fai stangata se tango e fai se me vole na o me pesto a fo le la wita ia lo matua se I oke la ai pu stangata o me umalava tu sa po le oke o mam e sa mai le lofa male nau tai ia manuia ia lo me nutele umi o le lafo o le umi o lau video on the lafo mai le radiosamo.co.nz/mama. Te valongo 2 minute long. Le umile na lo video lafo mai le ile tanto tuatusi le na le radiosamo.co.nz/mama. Ole a fia le tato sei ile aso ta hola so ivalea. O me ile afole tu las fuma de lua la so te au la mo wai ma se me alofa moletina olto wainga wa tatala nei le avanoa aua ete fa atuai ia maduia tele le aso sa o tina uma ole la lolangi wa langolongoina le tatou tauwanga e company nei le tuisa mau Manhattan o le tuatusi iwa fatasi I Dominion Road Mount Rushmore le BFF Boutique, le tuatusi Ivas Fulma le Liba St. George Street I Papatoi, le Tandoa, se lau limas Fulma le Iva, one hanga moli one hanga, ia e tele pa u mole aso, sao tina, mai le lua se fulu se o le fast full tala, tops atina, tamaitai, ma le limas fulu pasene o le discount. O le Sweet Secrets Cake House, tolus fulma le tolu Station Road I Manbrua, le o Tahuhu Beauty Care, Level 1,
Bar 357 Great South Road I Otahuhu, Male Eveni Pacific, New Zealand. I Gold Turret Drive, Auckland Airport. Eveni na wala utawava today. Le wakelenga poloka ile awala fo lele o le new shopping center na le anga ia to the airport Oaks. Ya watum le na shopping center. Ya ai polokai mata avale tangata o lai we tuli la to malanga I va lele. Ko ingo. To ba o ne ngalo ya toy na fo mai lo video na. Video fo lele we tango pu e o le ato lo tinale okay. Po faisa na fautuanga. Ona lafo mai lea e 2 minute le umi o le video e tau ona o mai I le tātou ofisa a ole I o I le taimi whai le tātou se I lea so antai au ia lafo mai la ia le radiosamoa.co.nz/mama ia ta fifi se maali o se video fo le kango pu e alai o ke lo kinga masak ke ia sake pe o mkua mo fo le lai tuku Não é para nada, bole. Isso aqui é o meu macuamo, para um icon. Tango é pu e fale lei mai. Ia certa olotina. Tato wo tale pesele mo moli to yelo fanga, mo onga le lei mo o to u malabo olo ilunga le ala tele. O la to olo ilunga le tato apio folinga. Le tato Facebook page, ia fa pe foi mo le tato YouTube channel. Ia mai se le fa fonga mai. Anaitina matamama tua taina fapito fo molo tua fine pele sunga le pali tele te ola te fale Marilyn Lavea mai le fionga ya le sa lio tua nai o alofa anga Ava ai ia oe alofa tele atu iai Alofa anga ia oe na fusia ita yo lima A o angi mai matangi mawhale luluina Alofa anga ile musili na pele ya ita Tafia va ai atue io foringa O te mana tua pea oe I le po mua Na whainga tāna e alu e se mau Olea e a se ala e whaangalo ina I oe Olea o alo whaanga e momoli mo oe Alo whaanga ia oe na fusia ita yo lima A o angi mai matangi mawhale luina Alo whaanga I le musili na pele ia ita
Ea le la, siu whonga mātungo whie o le whionga ia le sā leo tua na I alo whaanga mori mo oe. E le manawa I o ngā luenga. Ia a ua usu mai fo I maisi e anga I atu. I le sifi po. Ia. Whatalo whatu ia David and Souvenir tanu vasa. Whapea fo I sia tongi ola. Watching you from America. And hello to you, Seville from Sydney. Fonks. Malo Fonks Mangalo and Alex Peteru. Ia. Whatalo whatu ia te utouolo o asiasi mei pe ilunga. O le tātou upenga te whailangi. Le pō na pō, ma le tai o nei, ma le neiva i aso, se aso whaanono tele lea mō le tō tele o tangata whainga ruenga o le uni. E au fia I fo I ma ale imata mai ta I whaia onga. O I la tō fo I o lo o ngā lulue o ni tausi so I fua. I whale mai. Ai maise lava la I la tō e ngā lulue I ngā ruenga au nātu. Mō tangata mātutua. Caregivers for the elderly. O le pōna pō, o na whaitau o ile pāsia lona tolu. O le whaitau lona tolu o le tula fondo. Le wāwe ese nei I le pay equity. Mana tua wa tele tau sanga sa whinau mai eile nei mata upu. Ina ia whātutusa, ia tutongi, ma le rate. E tui nātu iai la tōolo o ngā lulue le industry of caregiving industry, the elderly homes. Ia, o le whaanoanga la le nā. O lea sa e whaafonga mō mā whaatalutaloa ai ma le tua whine. Ia, sister e te vise Ioane le pō ana pō. Ia, lea o lava ina pāsia le tula whono. O le ave e sea, o le pay equity. Ia, o lona winga. O le a le toi telefo I la ni awa noa whainga ruenga, po o ni tu la whao popo mo I la tau nei. Ona o le leanga o le mele iei nei, o company, la tau te whainga ruenga ina tangata ia, o lo o whaia le ngā ruenga whaso swani, mō tangata mātua. E le mawhaida, e se au whainga ruenga na o le toa tolu. On a service ia tangata mātutua e toa lua se fulu po le tolu se fulu fo. A ui tū la ua whaititia. I tū la fo le whainga winga part-time. Pa uai ma le tutongi. Ia alono winga a le lua se fulu tā la po le se fulu ma le iwa. Wai lalo I fo le minimum wage. E pei ona pāsia ma whaatonu wina le tū la fono mo tangata whainga winga uma. I le atunu. E te tauana a mata I le ngaruenga. Ia awane I pa uwane I lalo o le lua se fulta la le I tūla. O le ngaruenga la leo lo whaatino nei e nisi o uni nei. O le Savalia o community a le Pasifika, Samoa. Ia ma so se I tu malo. Ia lango atu. E le toe tū le ina o le mata upule nei. Ia sila I le whainga malo. Po o le vaenga whaapwhaia leipa. Ina ia vea lea mata upu o se tasi o lato manu lauti. A o tāpena pena atu mo le whainga pānota lau tele lea tunuu. Pe a mai a le whainga pānota whae tu malo. Local City Council elections coming up in September, October. Tā ua tele le tātou mata I tuwina. Po whea te vai ei o aluane ei le solo a uni o tangata whainga ruenga. Mō tangata mātua. Wha mole Samoa. Ioe, tui fo I lo tau au, ina ia mawhai. O nei loa mai e le whainga malo. E matau tia le mele na whai ana po. Passing this piece of legislation to be removed before the budget next month. Wawa ilai. Wa whaatope lau whapea. Le aise mea tau se public consultation, pole au mai o le mata upu I tangata lau tele. E whaatala no ina po o ai e mana o ai, a o ai, na te le lango ina, le ave sea o le tūla whono, equal pay and pay equity. Tua I leanga tele. Nā. Ia le tala le tua whine ia e te visa Ioane. Whetā ngisi isi tangata, o lo ngā lulu le mele. Taking away their livelihood and being exploited by our own people. Leanga tele. E leo se mea, le lei mai leo se mea te tau. Ai maise, o tangata mātua,
o tangata sili ia o na lato mana o mia le fesosani. Le numero ni o telefoni e le tongia e te vili iai I so se taimi mana o mia ai se fesosani. So se mea mō tangata matua, a me se fo I tutono le ainga o valu se lau, ono tasi ono. O valu se lau, ono tasi ono. Keep that number. It may come handy to you at any stage. Tele ia so soni mo mai na fai fo na tele no ai stangata Samoa for mai tausi mai pasi for mai tausi soifua ya ma so se tangata professional advice from that number 0800 611 116 Fatalo fatu ya la tau ia mai futa mai loi kun wa yu talo flava aloli le soifumria moelo o manuia oe ia fa pe foi ia le ngaruenga lo fa fenga iai fa talo fela skulati tasi nei tangata io e le manatu tele iai ia le to tele ile lato ngaruenga lo fa ia puinga o le saunga le mo puinga foi o meto tino a le I tu lavanga leo tato le Auckland City Council ia fa pena foi ia isi skulati la fa ngolongo mai fa talo fa save ia te oe auto uma o fa tino ina le ngalwenga ina ia saung le mu foi o to I la to tua ave pasi ave upa o le avo ilisi ave loli ave taxi ia fa pe foi le vanga o le au ave train ave valile fatalo fatu le yata we yata oi mo fo le saunga le mo I lunga o le ala tele ile nei vaenga o le tautua le fata fiti o ngā luenga ina ua ngā Gagaifo Faiva o se tala fia le nei Samoa we nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le city car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tadia foi la tau fa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu city cars said E toa tele fafine e a mio le lei la tō. A oe, ua fasilisili oe ia I lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ia le nala, ia le nā wato e whaalua atu ia te oe le whamanatu faisa video mama. Lafo mai la ia le radiosamoa.co.nz/mama. Ta ua le nā, mō se mea lo whalu tina pēr whai le se kupi kanga lau ko inga. Kanga loi po se video, 2 minute long, e 2 minute le umi le video. Kako kari fu I a mi o ngā ki ngā pēr o le kai me o ke, ma le fifia. Ya, vapena Fons, mangalo, vatalo fatu I Sydney, ya, vapea foi I a Sia Tongiola, ya, mai lea, talo fai. Fortino Josefa, talo sister, alo le soifo Maria, ya te oi, ya vapea foi, ya le te mai tai o Erolini, le uso, ya vai singano, ya mai sile tātou ta māmatua, ya masoe, tauli Josefa, ya vapea foi, tui maunga, tauli Josefa, male fale tua pe awhai, o lea lava e whai ala tā whaonga mai vai vanga. I New Zealand nei, ai se a, o ie pule mai, o le nā ua mawala si tseni, ea, e se le tā wei se teimi o tanga fwoi whai, leo ia te oe ia langona.
Pei lua espule. Talo falava malole sai fomuia. Matamata atu mai fea macetone. Feme i masekonge. O i tātou ese ama le whaaliwina le ole umale pikong. Ai le vaenga tāua lea maua mai. Tālu fale atunu pele, tāua tele le wha silsilanga le nei, o le nei wha soa. O se soani e wha manino ai nisi wha manuianga, mō tua a Samoa. Lea ua wha manuiina ile sitsendi usila, vole na tātou whina ue nei. O le whai o siaki wha fo mai ele ise tutongi. Maualo malo siksengi, whai lo mau siaki le tutongia. O le whautuanga, pe atau nuk mai ia nei tu a mai Samoa. Ina ia wha mua le ave le stala ise fo mai. Wha le ainga pere, taun ave le family doctor au tolu na ua iei nei, a taun le stala. Mo le whai o se siaki wha le soifua maloloina. Medical check-up. Ia, lua. O le avanoa lea. E ma whai ei o na maua ai le fo mai wha abitoa e pei o fo mai o mata, fo mai o talinga, ia po fo mai o po naivi, ia wha pe fo i fo mai wha abitoa mō ngase e mo o mia ai ni tonga fitinga po ni tau tonga. Tolu. O le avanoa fo i lea. Talu sangi nai se occupational therapist, e o atu i le fale, mō mātua, ua whaatao tolia, pe ua whaingata o na savali, e fia talu sanga ina se moenga whaapitoa mai le fale mai, o le wheelchair, ia, whapea fo i le walker, o le nufo e nofo ai, ti ai i le fale ta ele, ia, ma le whai o rails fo i le me peo ni pā, e pi ai i le toia ina. Pe a whaaluai, i to tonu o le fale, ma ramps e aluai i le wheelchair i mea umane. O mea alofa uma ia ma whaamnianga mo i lātou o tamau, tina mātua lena mo ni o lātou sitseni. I lātou umana soifua mai lewhiu se lau lusfulu ma le whāsi o lewhiu se lau whāsfulu ma le iwa, i le aso mua o Januari. Ma le vaenga lona tolu, e iai fo i le avano e talusanga i nai, se feso soani mo se isi, e o atu e feso soani mo le tausinga o loutua a, i le whaata ele ina lea, po nisi fo i mana onga whapitoa. So you see, we can always call on somebody to come and help out the old lady or the old man if you're tired or you need some time out. Ta ui o ni whaamrianga. Risi lana i vaenga tāua, whaamrianga mai le WINS, po le Work and Income Support in New Zealand. O le tālusanga ino le benefiti, e anga i le office o le WINS, ai e mo mia le whaia o sana IRD number, tauna whai le numeral IRD, whaamanatu i ate oe, whai foi ma se bank account o le tambapo le tina, ia au mai se pepa whaamaunia mai le nupi wha i Samoa, ua tā ofi lana pensiona i Samoa, ona o lea ua malanga mai e nofo mau i New Zealand. Manatua lana mea le na, o le vaenga lona lua, whaamrianga lava ia mai le WINS, e iai nisi o tālusanga wa te ena le WINS, ona o le se o tali sa tu inantu, e le aise benefiti e tu inantu pe a whapea, o loutua a o lo sau e tawhau, ona toi fo i lea i Samoa. E ai nisi o le office o le WINS e su e vale, ia maua o ai lava ina fasilingia pe whape fea, ona tausi loutua a i New Zealand nei. Wawai e le urokanga. Yeah. Le ala la, o le mutua susu e vale a fo i tangata. Au nisi fo, o tangata Samoa. Lai me ku susu e vale i fo i le feo i mai o mako ngai. Ia, o whaasota i mai i le sunga a tele ai Edwin Puni, o lua tasi, ono tasi valu, o wha lua. Toi whaafonga le numero le nā, o lua tasi, ono tasi valu, o wha lua. So diantu i le taliina o nisi o Fisili. O le seleni mua e anga waa yeiso o stangata sitseni New Zealand, o le emergency benefit e tolu se lau se yo le tolu se lau valu se fulu tā la i le vaiaso.
O le isi se leni e tālusanga iai, o le accommodation supplement, pa o le tupe le so soani mo le fale o lo o nofo ai, ona iai lea o le isi tupe wha popo. O le benefiti e tala whea ngai mo nai o tātou tua a māt tua mai Samoa. O le disability benefit, ai mo mi ai foi le tusi mai le foma i wha mauni ai, ia le lema whai o na toi whai ngā ruenga o lo tamapo o lo tina, ia ma o lo o ua tausia nei o ia i le whale. O le tusi foi lea e ma whai i o na tālusanga ina i le teimi siaki e le fomai ia ma ave i le wins i le teimi e tālusanga inai lana benefiti. A talia i le wins ia le tālusanga mo le disability benefit o na iai i lea. O isi whaapoponga i le tupe maua, whaatusa i tupe maua mai le emergency benefit. So, the benefits, the emergency benefit, em whaiona toi whaapopo i ai. Ia ma le tupe a fwele le supplement o le whale le te no whai. Ia ma isi fwoi vaianga mai le disability. Ka o kai le te lu nei whaamanianga. Ai man tu oni ngaru ia te oi. O lo ia tātou lo ia whaapitoa. Le wang ngaru rue nei i le mata upu leo le whaliu nei le nā. E fisosoni atu i nai o tātou ta mama tina mātua le whaatino ina o lātou tānu sanga. Vai le tāua tele o le oe wa aile fomai. Family doctor. The family doctor will order everything that is needed for your parents.
mai fua ita o le Faiva Amale pe ainga e ala na feita teine o lo le ta ele mali e mai ala ua o e o sia upele sia upepe mali e mai ala ua o e o sia upele sia upepe. Ua
Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane e le se fulu malebalu Norman Spencer Drive i Manukau City. In this update, business acclaim for government priorities in this month's budget. In a preview speech today, Prime Minister Chris Luxon says the economy's a major focus, which will be boosted by measures designed to help investment. Business NZ Advocacy Director Catherine Beard says an R&D emphasis is great. Refocusing the Crown Research Institutes into 3 or 4 entities we think will work better, having a bigger focus on commercialisation, etc. Figures in a new poll would let the centre-right coalition stay in government, despite a jump in Labour's support. The Taxpayers Union Courier poll of responses from last week gives the right bloc 63 seats and the left 58. A state of emergency for Canterbury's Banks Peninsula has been extended ahead of more rain. The emergency was declared a week ago in record rain and flooding that opened up a 100-metre crack on Akaroa's Lighthouse Road. The council says the land is still saturated. Heavy rain is forecast in both islands today and tomorrow. The Customs Minister says using cash can help hide exploitation. A ministerial advisory group's released its second report criticising our response to modern crime and money laundering. It shows cash and assets seized by police total just 4.2% of the $1.6 billion criminals make each year. Casey Costello says cash payments also aren't good for workers. In terms of protection of workers and assuring that deductions are being done properly and pay is being managed properly and that they are getting all the entitlements, the cash process makes it very difficult to confirm those things. The invasive Callirpa seaweeds gaining ground in Northland, reaching the Bay of Islands in Russell, or the Bay of Islands Russell, I should say. An NZIER analysis warns its advance could set our economy back $9.4 billion. That's news. In sport, the North Sydney Bears colours will be back in the NRL from 2027, but in a different location. The Perth Bears will join the competition as the 18th side. Eventer Caroline Powell has reflected on the past year as badminton horse trials champion. She returns to defend the crown on Greenacre's Special Cavalier from tonight. They're one of 11 Kiwi combinations competing for the title. Powell's enjoyed Cav's growth. No one can ever take it away from her. She is a badminton champion, which is absolutely amazing. And, it's just been a year of, I suppose, just learning and developing and sort of realising that, every day is a different day. And it's been quite an amazing experience, to be honest with you. That is sport. I'm Raylene Ramsey. O e whawhonga le tautua ma oe le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima i watolu a moi au kilani. Ma lei a tau sa vea i le nganga i fo Faiva o le atunu ui le nei fo i a stofi o le whaatawhiti o le telo o ngā luenga sa whenga iai. Ia, ma tātou tūla lata tuai i le aso tina, i le aso sa asau nei. Ia, tō tele tina o lo malanga mai fo i New Zealand. Asi o lātou whanau, mana i o lātou ainga, i ato tongi atu le whanau, le mea lofa le nā e sau le tina. O le si whautuanga leo o mai e le tātou pepa lea. Mai le ftalenga tele ai Edwin Puni, ia male whanapupatonga o le whaliu nei le la. Awa, o nisi o tātou mātua mai Samoa, ua whainga tāo na whātūtū ma ngatā fo i ona ua mātutua. Ma wale mwhai fo i ona to e whewa i mamao, malanga mamao, e ama le titi e le valele. Ai, o le tāu o le mea lea, aua ne inofo ai, te tau pēr o na whaia le pepa no whamau, ia pa o le sitseni, whai pēr le tāu sanga wamana tua, a umana whai le sitseni ai manuia, e to e refunda a toa le tupe lea na
na whaatino ai ia le tāru sanga. Ala wil citizen, so si toi ngā taimi lava lai mo ele malosi o le tina po le tamā. Ma toe fia malanga mai I New Zealand. Ala ua umana ta oto le citizen. Ia. Na, ta ua le nā. Whai pēr, ia le citizen o le tamā mo le tina. Ma se la tau o lo iai Samoa. I le taimi le nei. O lo ia tātou lo ia. E ma whai ona whasoso ni atu. Le fionga ia Salamasina Tim Toilono. Wa mau ane lana numera lea mo se talanoanga mai ma wha malmala mātiri el ma ta upu leo talanoa tuai le li ilo ia Salamasina Tim Toilolo I le lua ono o tasi lua ia wa mene tu e whapipi I ele o iwa I luma o iwa lua ono o tasi lua ia ma le sifo ia tātou lo ia le tu mai ta ia Diana Bell I le o iwa lua selau, tasi fitu whalima. O iwa, lua selau, tasi fitu whalima. Ia, tāua ia o le iai o tātou lo, ia e ata mai le tula whono. Immigration law, immigration legislation, ia, o lea o iai ia, nai o tātou lo ia na, lātou te fia e whasosa ni atu, il se mata opu e winga, I le tātou sit seni lea. Le tātou fi nau e nei le tāwhatolu. O le sailinga malo a Samoa. Le whono fau a Samoa, whapena fōi ma le whono a te tai o le Pasifika. Ia whapea fōi le whono o le mafutanga so whaatasi a whaiwhi au Samoa I New Zealand nei. I lunga I au kilani. Mori e tuaile nganga whaaftei tele. I le ono saipea awa o lea lava mana tua foi o le tula whono lea a whai te maua le citizeni e te tau na sifulu tausanga e umbia el citizeni whaato am whai leo na maua lau full pension po le full benefit superannuation ai o lo tātou o sa ima whaatalitali I se swinga a departmental change in the law ina ia exempt ia pe fa mangaloa ia I tātou lewa na bawa nei sitseni o e na soifu e la fiu se lau luas from mal fasa ia o e la fiu se lau fasa from leiva mana tua foi o tau sanga ia na pule ai tātou e New Zealand ia e ma fa kolode ai tātou e Peletania o le mafuanga la le na o I la tau na soifu o le teimi lea o le teimi o New Zealand ma Peletania malako meleanga sa fa ya kako a ese si dia fatali ala elua fa mai sa le esa ver le si o vanga le na lo ye le wins male o le su e vale ya asu su vale fa mole e te su mai o le wo ye le ko ingo lo to fo mai male o le makuo o le wo mai de me na fa na wai e fa ku sik zingi e fa mai ma fa lo ye pe o kala mauri ma sanga fa ye e ko ke kau kupe ni tau tupe le tunu o le tamau aingo le tunu o le fa soso au to o mai au sulu mai tangata ia te oto fai le fesoso ani e sili o na talafenga I male leimo nai tamam tina matua watasi le namne e se le u oso yo lo fe e mo lo fali I winga mami o ngata ngata ne ele fa pena uma tangata le ngadwenga work and income support and housing New Zealand ia fa penga fo ia le vanga le le social development ministry of social development not everybody is like that but most of them supposedly is to render the best assistance needed by our elderly parents tangata matu awai aku ko kuli mai aku me pepa le aku me si pepa ia o me na tu ele leila I tātou te lava papale. Ai awha pēla o se toi ina maoli, ma se lo matua maoli. Ia saulo I whafo o mrepiliki a kongi a kuai, ia le whamalamole. O le wins. E wai le anga mio. E misa ina mato ina olo matua. A talo whatu ia e sau J. Moores from Sydney, Australia, wha mai toiki kia o le beer time. Ka whiwhi. Alo e sau. Ia whapera fo I la isi o tātou uso leo wa atu mawhiti a kuilunga I ngō kama sa oina o mai nei. Sina Lesa Toilupe is watching you severe. Ia malo whaaftai. Share our program.
press the like button and then share it to all our friends. Ash, oilea. Matiseni talofa Ash, Balosa Fumaria, Louis Kunwayu, David and Souvenir Tanwasa, Sia Tongiola. Atalofa tu ya to Umalavango fi tufol tato por kalame. Yeah. Ma fapena on press the like button or leave me a comment. I love reading your comments. Fatalofa tu ileuso yaulungia. Pedenato yamare pulenga for the city cars ina le se laulus fulmalelua. Lincoln Road. O nasa ala tu masinan tene. Fata wele le sipi. Matango fie lele. Ya lena. Tele yo le feu inga aina matango fie mawhaingo fie ona whaatino le whaatupe ina o le nata vale au le lei. Ia pea o le uso iaulungia pe le nato le au le lei. Ia mele au whainga aluenga le city cars ina i le tasi lua Lincoln Road i Henderson. Lo vavtai. O le lapata inga le au mai tātou telefou I vai whanua le ngana Peritania. O tau umoi le tu malo Canterbury is now in a state of emergency. Ia kare estete le ayo keliso. Ona o lea o lo o valo ia. Le mamafoti munga le na to ulu nei na yaso e tolu le o tona iatu. O lo o faa wau pea le na fesol soni faa nati ia malapata inga. O le a wha awau ona le anga pea le talo le tau. Ia wha pena fo ona mamawhati munga wha atasi ai malo longa o le a tupu mai ai. Ia e longa o tuai e uto uma o tātou a inga. O lo alala mapapa au I Canterbury. Ia ma kalaistete ina ia utangia le whaalinga le nā leu au maia whaalawa I tele. Mo tangata uma ole tu malo o lo lalai na. A warning because of the weather and conditions for the next 3 days. The state of emergency has expanded to the next 2 or 3 days ahead of us. So there you go. The state of emergency warning for Canterbury and Christ Church. Ia, maria la tau ia leo tātou wawai atu nei, wale o toi tau whaalongo tua seisi o toi pisa mai, I le mata upu o le whongaftalai. Aisea, o nofo whale ia sātu ia maa, lea tunu u atoa, ina ua o wha malo maina le mata upu lea I le aso na nafi. Lea la ua e lea koe whaalongo kua I seisi o whapea mai, tōli le whongaftalai, sui le whongaftalai, a whela wari ia no mai. Ia kamaki ia lengo mai ngi whai mai. O leo o whongftalai, ia le siri, ai, sui whongftalai, ia ai, wa o tā lai. Ma whaahari li ai, ma su e tupe ai. A o le loma le whaamsinonga. O le whongftalai, lea la ua umana whaia le whai unga tustusia ma tāo fia. Mō le temi nei, se ia iai se teimi tala whengai. Ona la wina lola ia lea le whai unga le fionga I le whaamsinu siri. Ai pēna uwhai atu la so nafi. There is no doubt in my mind. And that's why I'm not scared about or even worry about talking about this, because what I say is a qualified opinion. And plus, I've said it after the reserved decision of the Chief Justice has been done. A le whai unga la tō ia le nāsa vea. Iwa se fulu ma le iwa tesi ma le iwa pasene. E manu mā lo le whongftalai. Ai tea, e lua pānota le whongftalai, mua. O lana pānota whaasui us whono o le pāle mene. Ioe, e whai ei o ia masui o lona I tū mā lo. Whaasale anga mua, ia. Ia Anga atoa nā e ta waisa pali I se I o mai I le mea lo I ai I alo le lua whapea fwoi tui langi mana mula ulu ma sala la toa. Ioe. O le palota la le nā e tā ua tele
Ua le tula i le fonga fitalai o ia o le fonga fitalai. A ua whao ngā mo le teimi mua. Lana ia tatau o se sui fai pule o le pāle mene ai le o ia o le fonga fitalai. Na pau le teimi e whao ngā i le pālota le nā le fonga fitalai. O se teimi e whai ai se pālota. Ai ua tutusa whai numera. Noe. Pea whai o lo anga i sa ili le lua vai tolu majority o le lua vai tolu e pasia pete ena i se tulafono po le teu wina. O se tulafono. Le nala, o whaarongolo, wa file mu, o sa o ka pungi le wharusio. Le au le malama. Ma le oso a popa. Ana oso a, ya. Nanga whai aku aolo o whiame. Ia tui, sapo mai, le wale le aku rungu fōr whangawhikalai i ngā. Le le aku ai malengu fōr le sui whangawhikalai. Va ai pe o le puenga whau le le maanga i pa mai le langi. O loa whai le whaasalaunga ma le whaasisilanga. Ai le ialo ia se mata upu wa au mai pe te sa. Le fuafo le nao le sai. O isi whaipule. O le mata upu patino wha loto i whale. E le i whai o mai i se tala le to ina o le tai o le tuangai. A le o ma pepese ma wha sala lau. Ma wha lau i lo ma sua tupe ai. Iau tau sila fia le lei. O le no fōa le nā e mamana. E mamala. O lo whepe iti ai. Mauli ma nganga. Sa lātou se eile na fōlea i le telo tau sanga. Au tātou i eile betapule i le na fōlea. O le whaafonga mai i a sio mātou ta mā matua. Le whionga i le whaasina i a tole a fōa. Le au pepetele ai ono whaafisi. Mai i le i whaasto. Patalu whātou i lau whionga i le whaasina tole a fōa. A vea foi oe o se tasi poutu toa o le mautafono ma le pale mene a o ese e iai o le fofonga feta lai o le atunu. Ia, a wā baua tala e le mawhai na misi ia tole a fōa lea sa se einu na fōa le fonga feta lai. Le polo kalambe le a tau sa vea a le o le ngā Gagaifo Faiva o le tānoa awa i le astonai. Ia le la leo o muli atu ia lo whaanga, ma momo onga le lei, ma le wha moe moe. Ia, o le umi pēr le soifua. Ia, ma wha penano tulu i pēr lau malosi. Fia ai, i tausanga ma ale, i mea sa whaatino, ma ngā luenga le lei sa whaatino i tono le mauta. Whano ma le palemene. Ai maise, o lau lava ainga, o lau nuu, male i tu malo, male atu nuu atoa. Ia, e pei foi o nā. Wha amanawa e le tua ngā ruenga. A se tasi foi fofonga fitalai i lea sona nafi. Lea fionga ia e au Dr. Benjamina lea mai. Tasi lea mta upu e tā ua tele pe a whai o leve vesi le tātou o tunu. Ma tā upu wha fofonga fitalai. Ma tā upu wha le pale mene. E te tau ona toi fo i hansan. A nga i wha maunga le pale mene, mai le fia se furu tau sanga o tona i atu. A oani wha i unga na whai e whongafta laina, lea sa se eilu na wha. Ua malo lo man malo, a o lo soifua pia. A le ole nā, o wha maunga sa whaia, ma wha i unga sa whaia isi whongafta lai, ma pale mene ma paia inga sa tu lai mai ai, i le nā vai taimi. Ale whai ngofie. E tau le su ea i o le wha amsinonga. E whai mai ai le wha amsinonga. Se wha i unga e whaia. I mata upu wha pale mene. Le nā. Ao le tala sao leu te whatuai. O se so ni sili le nā o na tāua. Wa tātou tilo nei i le tele o whonga whatelai o le mauta. Ia lea, o malolo atu le fionga le whaasina i atu le whoa. Whawhisi.
Ua malolo atu ia le fionga. Ia e au Dr. Beniamina le vai. Malolo atu ia le fionga ia mangele. Malolo atu le fionga ia talioa mawama. Malolo atu le fionga ia nonu malo ai ono sofara. Tasi lea fo i toa manu manu o lona tulai mai. Malolo atu le fasina le fionga ia leota. Leurua i li i tu au ale. To walk among kings. You know, o isi fong te lai sa o. La tau da leu te manatua. Te le lo la tau sao. I to tonu o le mau te whono ma le paramene. La lana e leu no whai atu. Ele te tau o le tu umamaina. I ta o le atu nuu. Le nu fōlea. Ioi. Le fofonga leo le mauta ma le paramene o Samoa. O lo o wha foe ma wha toa ma i le tō wha sa saa le atu nuu. E tau walatu i sui us whono le paramene. Aia. E whaata mala iai. E wa ai maulalo iai. E wa ai whaatau waa iai. Na sila fia le leie o tātou au ngā tamā na tūsia mai le whono whawai. E a le whawai o le atunu. Mai sa latu i loa fōi. E a le tai au. E a e lo te ai fōi le na fōlea. Ma tau ma whai ei nisi e ta vai ma ta lepe vai o le na fō. E anena. O le na fō. Ai tā ua le tangata e se e ai le na fō. Teimi mua leo wa whaongai nā i e se whonga whitalai lana pālonta sa manatu e le o iai te tonu o le whawai. It has been there. It has always been there. But it was never, ever exercised or put in practice ever before. For the first time. Mo le teimi mua. Wa a apailo. No, winga la mo tu sisile nei la iai. E le whaavasi a pētele i se pito. Le tō whaa la fionga le whonga whatelai. Au tō sila fo iai i se mea mata ngāna tū la i mai le nāso. Ai le whai le whonga whatelai. O le whonga whatelai o le manatu. Ia tausi le while mu. Ia tausi le while mu. Ma tausi ma malu pēr. Sa ta tau le whonga whatelai. Ona tuli uma ma wha sala uma tangata. O le kāpeneta a fia me. Ina o la tū la i lunga ma le mi ngao ma sava variesi. O uso mo utua whawhine umal nai e. Ai o le winga o le whaamtalanga. O le tāanga ma ngai o inga e te tau na whai le whongaftalai. O le mea le nai te tau no oi. Ua, maua le whongaftalai. Le loto whaamangalo. Le whai a fo i le whongaftalai. Le tusi, ma le taunu ungo le tusi ala auli, le taunu uyai a o le I whaia le ulua I fono. O le tausanga le nei lua whelus fuma lima. Le na tumutumu ele mo fono ma le palemene o Samoa. Ma le manatu, o le a whaia le whongaftalai. Alilo, wa umuno ta ua tua I ate uto. Ele ise me whaia. Awai mo mua ma fono ma le whongaftalai. Whaamatala I e te au le mea le ala atupu. Ai le iusuia le fono le na. Wana na o le komisi. Wha pale mene. Na whailoai. Ia, ma wha pena I loa. O na wha ta oto mai ia ala fua o aso fono o le ka lena. Ma le mea le na. Ese mai. I le whailoa inga lava. A fia mea la tau ia mane. Ma le teitai o le ituangai. Ia ma le whauwhaunga la lea ua whainei. Lea na whailo I loa muli muli. Wala whatu ia le awanoa.
Piki mai o koule nā le HRPP, se whongwhtalai, ma se sui whongwhtalai. O tau wawai. You see, Samoa? Ka o kai, talo whai. Lea la la tātou no whanofo ma tātou whātali tali nei le toinga malusi, anga le la sau ma le whongwhtanai. Peo no whai atu. A sau nei la ai whapea loa. O le a whaia lana whai, unga sa te tau o na whaia a o loma le whono mua a Samoa. Then, what's going to happen? Ai whawhiwhea. Whape I le tala o le tupe le nale le pasia. A le whai mai I le fionga ia tu ia filolo Stanley, le komisina o whainga panota. They are ready at any time. Whamaila auli malana vaenga, we are ready at any time. O le so, na momoli mai ei foi, le isi sui, o le va au fonti. Ile, a inga whatutua i le tu Samoa, uatas. O le a fionga lea, ia o le va au fonti. O le a fionga ia fui mono, tui, vai tolo o foia. Momoli an lela. A sisila tula iei. Tasi lua tolu wha. Se furu ma le valu le lei tu malo le HRPP leo lo iei nei. O la ua tofu uma I tu malo na masui ole pati ole fast. Na wo iei, wa uma na momoli umai wha. La tātou mata le talonga. Ioi. E ese a le expectation leo lo I ai la ngona o tangata. Ma le lātou talitununga whapea. O mea iu atula I mai le whatutua I le atua Samoa o tas. E le mawhai ai o na toi recover ma toi fo I mai. E wha au seisi paia inga. Ma seisi nofo inga. A le whatutua le atua Samoa o tas. Awa foi, ne umaro whai atu. Na I lo le vea sau ia te au whai mai le atua. O tali tonu. Ua vai ia le fionga le sau whapitu. Wale o toi eiso no langona masona manatu. Na te toi fia tau ave le tofi o le tumalo. Mai o le paia inga muli fo lea. Fatu ai se awa e whapena mai e. E whamele tala ale vea ia te losa vea. She looks tired. And she's tired of politics now. She's at the peak of her time to resign and have a rest, have a Kit Kat. And yet, out in 12 after, because this will go down in history. And in comparison to Margaret Thatcher as the Iron Lady of Samoan politics, ai se abe o fatus tu sa ai fa penale fionga le sa fa pitu. A wafo ile o ngao ya lava. Ai ao ina sa noa. Olo o yai le malo si anga ilana upu lea ua malele ai. Pe sa noa pe tule yai. Ola fo ile malo si anga lo tau mo fai nei atu e tule ese fia me. Mata ua nau fia me fa malolo. Ona o le solitu la fono. O le minority government o lo ia te ina. Nai malama le yei fia me. Ele o mawhai o na wha malue ina ai le no fōa le te maitai. Ala a leino tango whatustusa as the Iron Lady of politics in Samoa. E tai pei fo I o le lomatua o Margaret Thatcher I lona vai taua o vea mapale mia o Peletania. Fiu fo I tangata e lue le lomatua. Ai le. She was the Iron Fist and the Iron Lady of
Great Britain's political spectrum. And it went down in history. E whapena fwoi. I leisi fwoi pale mia ta mai tai o Isala elu sa iai. Golda Meir. And I admire these Madam Prime Ministers in their times. It went down in history as the Iron Fist, an Iron Lady of Israel politics. I said, wale po pole, te o ina tu malo. O a taua e tūlai mai le wā, o Isala elu, I tonu le panona, ai kupito, no malo a lapi. E le atala Golda Meir. Oe kau. Oe kau. Oe kau mkwai kau ia kau. Io. E matau tia. Ia le na. La le na te whai tuai. Po le alava ma le alava. Po tau sisila mele wei tangi ai nei Donald Trump. All he wanted power for, so he can pardon himself. He was convicted 34 times as a felon. Now what? You know, wa apale to ina ile sapelu. Salalo ai o na fili mai lato uma. Salato famasino. He's got the sword now. And is going after to revenge all his enemies, political enemies. Yama tipote toi matangate le taun tipote. Ai wa fate ia I le sona nafi. Ina wa tutu la ile tele o famasino. Ole federal and state judges malatu te te atu ile tele o executive orders lea ua whaate ai nei le tai fia se lau wafe o tangata whainga alwenga. Alai o ai lango Trump. Is that viable to see people suffering at the hands of their own president that was supposedly protecting democracy, the Constitution, and the people of the United States? Nalale mele tūlai me. Iale nā. Nā na tau wha manino I te oe. Ie le te leo nei mau meolo tupu mai. Ea twisty. Kelly Heather, talo whalava malolo sa I manuia, Lucila Tinei. Ia, whape fo ia tau nese, tau finga. O lona. So, talo whalava malole so I manuia, taile mafuta mai, share our program, and also press the like button, and even subscribe to it. Aso mua levi, alo, taile mafuta mai, nuau sala ropati, ia, avele iai. Anaheim, California, talo whai. Alo whantu mo tolo, lalam papa au Amerika, na e te malama mai, mele au te talanoa atu wai. O loi le po na po. Whilo I loa ma Donald Trump. Male pale mia fau o kanata. Yo, pale mia fau o kanata. Alba to Donald Trump. Mr. or Honorable Prime Minister of Canada. O le atunu o kanata o te tauna vea masitete lona limas fulma le tasi. O le malo tele o Amerika. Ia. O tauna. E tau o na whapipi I mai o tau. E a vea masitete lona limas fulma le tasi o le malo tele o Amerika. La le tala le paramia fauna tu I enough. Donald, listen carefully to me. Canada is not for sale. Not ever. You ile fata wina le state o Canada. I've met up with the owners of Canada. Mai amato fe lo I matangata e o na mapulea Canada o le latu tala ta uatu ya Donald. Donald,
Canada is not for sale, not ever. It will be never part of the United States and become the 51st state of the United States, never ever for sale. Nele na la wa kikifa ia Conald. Ile tali tu sa o le na. Ale fionga le pare mi fo. O le ua mai o fo ia le whainga pālota au stadio. Ma ua manu malo ma mao le pāti whai o le lipa. Le fo o tātou tū la lata le whainga pālota. A le atunu nei pe a mai a whainga pālota whai tu malo. The local city council elections in September and October in New Zealand. And te tau fōi ona whaafonga le lei mai leipa, le fōi whaafonga mai ase o tua whine a Honourable Caramel Sepuloni. Ma le tō tele, le fōi whaonga mai se o tua whine a Honourable Le Maunga, so sene Lydia. E te tau ona tau ave, e lau tau pito la au ma lau tau manu lau ti. Sila, e tu la fono le immigration whawhitai atu o lea o iele swinga lea pe ona ta oto mai ai. Le whai o le multiple visa for the next 24 months, ai ma whai ona e nofo i so o se saunga lava mo le ono masina ma e toe fo. Te tau ona toi tilo ma sila le leipa pe a whai tau te manatu e te tau na iei sa avanoa tau te toe fo i mai e pu lea le malo pe a ua le whainga palonta lea tilo matangai. I le vaenga leo le sitseni na ia avesea le se fulu tausanga. Mo i la tau ia na moa le sitseni whapitoa. Tolu. Tauro tau sila ma vava ai i le pay equity. Po le equal pay. Lea na ave ese le po na po. Ele o se mele lek. Toi wha fo i mai. Le ava noa e mawhai ai on a full-time tangata i olo o whaia le lato ngā ruenga au na atu i tangata mātutua o le atunuu. The elderly and the disabled community. Ia, manisi vaenga tā wu atu le atatu tala loa pea ma whaasoa iai i le asoa tai au. Ua toi lus full minute o na tale o le tu lai fitu o le atato wo. E tale pese lea, wha marui atu wai. Ia le wha atu fonga ma le tapo inga le atu nuu. Ia ai maise foi. Ia le tō tele o i lato o lo o ngā durue pea. O nisi o le nā uatu sui le sifi au, i le sifi po. Ia manisi o lo i lungo le ala tele le teimile nei. Wanga i atu i le fale mo se malolo. Ua oso mai lela o mana alo Samoa. Welcome aboard Jam or Jam Airline Flight 275 Destination Samoa. This is your Captain Smith. It's Ollie speaking. We just ask that all cell phones and electronic devices be switched off now. All seats up and footrest. Once airborne, please feel free to get up and dance till you drop, cause this party's going off. So fasten your seatbelts and enjoy the ride. O te whatalofa atu, ile pa I male mamalu, o lau samo matalasi, e sili o ile lalo lagi. I give thanks for beautiful faces, Afagasi beautiful places. The Lord himself has blessed this place and made it whole again. Things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. Rays of the sun beating on this soul of mine. Go to
passion that we all feel. See for yourself. Feeling is real. Work out right. You can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. Sometimes you'll feel you need to get away from life. Why don't you take my hand and see my island fantasy? Follow my love and I'd rather live in your world than live without you in mine. 'Cause your world is taking me high. It's taking me high. We know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. Thank you for flying Jabal Jam Airlines 275-275-27. Local time is 10:45 p.m. with a temperature of 30 degrees. Hope you enjoyed the hospitality and please watch your step as we have no steps for you to walk down. So jump carefully and enjoy your trip in Samoa. Soifua. Ia lana, Jabo Jam ina ua toes fulmane walu minute o na tale o le itu la e fitu. Ia, o le ave pasi o le pasi moe, ia ma le va moe lea o le a taunu mai. O le susuga ia teito taloto taleni. Ai, o le tala fia mo oe, o le fua e le Faiva, o le nei tai au. Io e puto le whale o tautai, ia ma ua lau sa saa foi o na Faiva. A le fionga ia tuyoti, le sunga le toi ina, ia fuiava tuyoti, le tele le kauai, tele fo le snapper, tele fo i mane malauli. Ah, ai fia kausami lai se ia fresh al tebile nei. Na e wala uifo la ia le tautai mata pala. O le all watasi le sunga ia tuyoti, all watasi, tasi tolu, iwa lua, fitu tolu walu. Wang sau pengi, o le fionga le tautai ia tuyoti fui ava, o lua, tasi tolu, iwa lua, fitu tolu walu. Koe whalongo la wahalu la kolisi no makome, kalo Faiva si au ko inga si amaisanga i e uka. I e ko kongi re ia. O le o lua, tasi tolu, lua fitu, o le aitu e whafonga, o lua, tasi tolu, iwa lua fitu, tolu walu. Ia le na. Ia le la foi, ia wala au mai le telefonia le atau sa vea. Ia mato e vatua isi whaapitananga e tā ua mo oe waweina mo sau fresh, snapper, kawaii, and Malois. Lena. Ia wawa ia tu, tātou. Wai sau vai le ola. Pa le malala. Ai ele malosi mo mo lo fifia. O le makua mai maunga le kaimi ke fiu ke loko le anga ma me te wale anga ai ke mai i rau me i ke makua i e mai i ia ai ola fia ia whapena foi ona ola manuia o le tāua le da saunga le mu o lo soifua malolo ina vai sau vai le ola anga iatu o le nau tau nuu le uta a le fionga i hatuala ma le whalatua i Peka, sfuru ma le tolu Lappington Road i Otara, o ma sani ili tātou atunu, sfuru tolu Lappington Road i Otara. Whafta i hatuala ma le whalatua i Peka, ma le wha mau popoina o le vai o le ola o suru wha i atu i eile tō tele o le tātou atunu. Anga leile tua. Whapena o na tātou se e leisi e tātou maketi, le fo i whato atou nu atu neile la tō uta tele, lua sfulmane lua Templeton Place, i na Glendon Manurewa, i le whaletua, ia Nive Maria, ia manatamaita i o Mareta Sawanga, whafti tele le anga le lei, i o tātou tangata malasulu wha i atu lau tau maunta, o loo avanoa ai le tātou vai o le ola. Se e mailo ngā tutonu,
o le tātou tasi market i le o ngā tonunga le mō taulanga whaatau i mangele. Le sunga ia whaolatane Peter Silva, ia whapea fōi ia tamaitai Auntie Helen, Fiona, ia whapea fōi le Fiona le tamaitai ia Sau po toa, Helen tupa i la vea, ma le sunga le whawhengainga ia Reverend Larry tupa i la vea, whafte atu i le whaunga ina o le maunta, o le tātou maketi le nā, o le tātou vai o le ona. Ia, o na tawalunga le sia tātou maketi i le tūlangi Sifo, West Auckland, Numera Tasi, Triangle Road, i Nai Masi, i le Grand Market, o lo whawhongwhonga me ei mga lua i le sunga ia Wahit Male a Inga. Anga i fo iei o tōna i le tūlangi. I Sifo, oi whaamole mole, whaamalulu atu, i le tina ia tae au. Se i mamori atu tae au lau oka. Whaisi pisi o le so, ia o le anga i tuai, mamori atu, mati liva lau oka o le vai o le ola, i le aso tae au. Ai a whapea ala walai ke fia gatalo whai a savea, ba e whanau lofa, ba e fia aka. Ia nai wala au sao mai lea savea sao, whamule mori. Ka fia vai a kua, ia oe sao. Sau ka kisi, ma ka fusi, ma ka miri ala fau. Ia ua o te aunga fi o te luatu wale tele na o te mamtina matua. E fia tala noa, ma fia tali ye, ia ma fia whaatalofa foi. Ia nai walau maila ia lea tau sa vea, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Wapena mo o tau nei lunga le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, tanu Maryland Knife so tai mai ai. Ia whapea fo i vanga ese o Australia, America, Canada, and also Alaska. Whatalo fo i tātou waingolo no fo i Alaska, ia whapena fo i Canada, ia Los Angeles, Long Beach, ia o i la tolo o Lala mpapa au i San Diego, Redondo Beach, ia whapena fo i o tātou waingolo, Lala mpapa au i Hawaii, a maise si o mātou tina pele. Anti whaalave lave, awhamasanga poe la ulu, male tua whawhine. Ia Yvonne, matamaitai o Ash Yvonne, masiona, to alua. Ia, le nā, whaaftai tele sa moe lau whawhung, anga i le nei a uli, ina uanga Gagaifo Faiva o lea tunu o. A lea tātou o, e tāle pese sa vea. Ia, e whaamanui atuai ia te oe. Ia, whapena foi. Ia, mafau po le asau me alo fai la sutina. O se tina le lei. Talo fai. O le a talo la le peselea. Ale e ka le sia. O le au talavau e whakasa e fasi to outa. Ia, le ka le sia na le no mai e sa ili soswani. Ia, awale fausio o le malu o le e ka le sia. Whamangalo se leo le o nei, alofa tele mo oe, saunga le mu i lunga le ala tele, tātou whelua i mai, i le Gagaifo Faiva, i le aso a tai au e tāua lunga i ai, i ona tātou se e tu fo i le aso tonai, a wā, le pola kalame o le tānoa ava. Ia, ai whāsui, wiara, pa ia mawalunga le tunu. O se tina le lei, au talavau e whakasafa stouta,